hamwe na Azam TV. Imyidagaduro irakomeje muri Azam Rwanda Premier League. Ku cyumweru ikipe Etincelle izaba yakira APR SUN. Birarakeje igitego cyiza, ni umukino udakwiriye gucikwa. Ukurikire live kuri dekoderi ya Azam TV honyine. Kuwambere tariki 26 Werurwe 2018 ikipe ya Sunrise izaba yakira Rayon Sport FC. Iyi mikino izatangira saa 9:30 kuri Azam TV honyine. Buri fatabuguzi rikunogeye aho uri hose mu gihugu ukoresheje MTN Mobile Money, Tigo Cash, ARPL Money cyangwa ugana abaduhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.